Talofatu talafola Radio Samoa i le nei fo i tae au, alo mai o tala o le nei fo i asolua. Latalata i le tasi afe ta o tonga i totono le vaiaso i tasi wa faalea o ngā ina. Mato i titi kuata o lea whai numera o ta o tonga na tu e whai e falemai midon moe au kilani. I wha amau na tau a au e le so upo le soifua malo loina le National, Shane Retty, o lo o whailo ai o le vao le aso se fulu limo au kuso, ma se e te ma luas fulu wono. E valu se fulu wha afe iwa se lau iwa se fulu tasi, ta o tonga na fuafuaina ua toe tuu umaitua. Ua whaitio ina ia reti le malo, ona o le tele o ta o tonga ua toe tuu i tua e mafua ona o le lava o moenga i ICU po o potu ti ngā ina. O lo te ena le minstal soifua malo loina, Andrew Little nei whaamtalanga, mai ia whailoa o tapo o COVID lea ua mafua ai le o moenga i ICU. O le DHB manuka wala o mawalunga i le whaatulangana o ta o tonga toe tuu i tua, lea e whaamawina i le luas fulu lima afe tolu se lau se fulu wono. So o atuai ma le DHB a au kilani, e ono afe iwa se lau luas fulu maleiva. Ai lona tolu atuai le DHB a Canterbury, e ono afe fitu se lau valu se fulu wono ta o tonga le whaataunu uina, mai le masino au kuso se ia o mai a se tema. Ua Talanoa nei le Ea Niu Sila ma le malo i se whainga e alo i ai isi tui al COVID e le na o le Pfizer. I le taimi nei o lea ua le mawhai o na whainga aluenga nisi o pailate a le kamupaniwa a lele e ui ua uma tui e lua al COVID. Ma e mafua ona e ese vaila au na whaonga ina mō lato tui. I Niu Sila e na o le Pfizer lea e aloa ia, ma e tusa ma le tolu pasene o pailate a le Ea Niu Sila ua uma tui e lua a o le Janssen ma o lea na faia a o iai i Amerika. Whaatala sa ngai male Ea Niu Sila le malo mo se whaatangana whaapitoa, po o se suinga fo i e mawhaiaio na whaafai ngā luenga i lātou nei. Ma ua whaamautino mai fo i e le o mawhaio na ngā lulue pailate nei, se ia vanga nā e aloa ia ua uma o lātou tui. I tala le news hapana nawhio lo o whailoa i le palemia Jacinda Ardern, o lo o ngā lulue nei se whaingai mawhaiai o nā aloa ia ua mai a whaia tui o i lātou mai whafo e whaonga i na isi mai la au ese mai le Pfizer, lea o lo o whaonga tasi e Niu Sila. Ua Molia le tātai toatasi ono le pati na faia i North Shore au kilani le Faaiuga le vaiaso. E ui o lea e le o whaatangaina ni whaatesta singa whaapea. O le pati lea tusa ma le video na tu ilunga le social media muli ane toi ave ese. E silia ma le 5 tangata na whaatasi ai. Ma aele i sautala na po ua Molia leo le toatasi. O le awaulia na nafi na tutuli ai mai ngā luenga le isi to alua sa iai fo i lea po. O le ali ilua sulvalu tausanga wa ave leo e whaape o ia lea na tali malo i le pāti, ma ua Molia i le leu si ta io ta ialo le COVID. O le asfareilo le vaiaso nei e tūla i ai lea ua Molia i lumo le whaamsinonga whaitū malo i North Shore, ma o lo o whaawau beso e so e ngā leo i le isi lautele lea na iai le pāti. Ua toe nofo au kilani le stepu mua le lapataiga vaega tolu mo le isi lua vaiaso. O le Faaiuga lea le malo i le mai asawa cases whaamaonia e ono se fuluana nafi, ma o le 5 i lātou nei o tangata au kilani, a o le isi to atolo o Waikato. Whaamaonia mai ei fo i e se lau luas fulwhapi tonu o au kilani o mai ei cases whaamaonia, o lo o iai le taimi nei. O le nofo peo au kilani le lapataiga vaega tolu lo o whaatuma wina i pea tapu, ma ua whailoa i fo i le tamaitai palemia Jacinda Ardern o le to atele o cases fo ua toe maua nei. E mafua mai ona o le soli o tapu o le lapataiga vaega tolu. I le toe nofo ai lau au kilani i le lapataiga vaega tolu o le aso atae au le afofonga mai ai se isi Faaiuga le malo, po o le ase tonu mo whanau o ngā au kilani lea o savali le lua masina o a o onga mai le fale. I isi vaenga o Niu Sila, o le ato e se e Northland i le lapataiga vaenga lua mai le poana nei. Saunoa Jacinda e fōlinga mai e le IPPC tua e le community le whaamai, le ana o atu manisi o tinana muli maua le COVID. Ai mo se vaenga o Waikato, e le o iei se swinga e le taimi nei ma o lo tu maupea i le lapataiga vaenga tolu tali ei se isi ilo ilonga le malo i le aso whareile nei. Mo isi uma vaenga o Niu Sila sa lapataiga vaenga lua, o le olo o whaatu mawina pea i lea la asanga ma e le o iei fo i se swinga. Tala Faaiu, o loo Suesue e leo le tama na sulu atu le falemai Hat Valley ana nafi, ma manuaga tūnga ona e mafua mai pulufana. A faltolu le afiafi le ana taunuu ane ai le u whaamanualia, ma e tu whaatasia tala fōwa awina atu i le falemai Wellingtone, ona o le tūlanga ti ngā ina. Te au le fitu ana pōna o ane ai fo easy reporti o la au malo si whaapapai Cambridge Terrace i Lower Hat Lava,
Ma ele ai se isi na whaamanu ali ai. O lo so e su e le ofiso leo pe iai se so o tanga o nei mata upo e lua. Talanoa le nei tae ao, manuia nei aso.